tuntunan ko sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين بتعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مجيدا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فقد فاز المتقون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله عباد الله واعلموا إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار القرار إما إلى الجنة وإما إلى النار ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة ثم نعوذ بالله من ذلك النار أيها المؤمنون اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Mauli mga umat Islam, ayaw na to kalupahan, lupahon na to ng katan. Sa ayaw na to kalupahan ng kita niyo ipon sintuhan. Bang na to kalupahan ng kita niyo ipon sintuhan. Inyahudi wan nasaran 5 na hababaw singgumi. Way nakabugaan nila tudyo patuhan. Dahil nga sabab yan, nagmanja sila. Hinang nila yung kabayaan sinapso nila. Nagduol sila sin syahwat nila. Nagduol sila sin kita nila. Nagduol sila sin kasarapan sila. Kaya lupahan nila in sila ipon sintuhan. Tayong hugan natin ba ita sintuhan ha ayat ini. Ayat ha suratul Ahzab. Ayat hikakaw ha antagisa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Inipon sintuhan dahing hamasana kauna sambil pa'y napusan ini. Suway aun aagaran nila. Ingkatan pia panjari sintuhan aun aagaran nila. Inuap di magadatao. In mayari magadamaya awap. Ingkatan pia panjari sintuhan aun pangagaran nila. Inistahalaw sindakat aun agaran nila bukun magpanaw kaniya-kaniya. In katumbo-tumbuhan, aun agaran. In muna, aun agaran nila manusia. Laqad kana lakum fi rasulillah. Sabunnar tuud parmansin Allah Ta'ala. Yan namo kamu piarahan pag-agaran niyo. Impiara namo kaniyo pag-agaran niyo. Hasupaya kamu rin magdugtong. Hasupaya kamu rin magambulda. Hasupaya kamu rin magiluhala. Supaya kamu rin magabbo. Bukon abuhan patuhan. Bukon abuhan patao. Bukon abuhan pabaran. Laqad kana lakum sabunal tu yan tanah kamu piarahan. Unin piara katuk taniu ya ada Rasul. In tiap-tiap masa piarahan sintuhan Nabi wan Rasul. In haulihan piarahan kita niu. Unin piara Nabi wan Rasul yan uswatan hasanah. Uswatun hasanah. Sisinguran na to. Sisinguran sa rayaw-rayaw. Ibang biya to, sisinguran sa ngingi. Naho. Singod ka kuno kandulpi. Naidulpi tao. Naong pamangi. Singod ka kuno asaitan.
Ang pare makasingo di manusia. Hapalangay sin syaitan, hakabayaan sin syaitan, hakabayaan sin tao, di marada kabayaan sin Tuhan. Piarahan sila Nabi Iban Rasul, uswatun hasanah. Suntuan nila, hakatan, pakarajaan nila. Uno yan. Suntuan nila pagtuhan. Na, way man suntuan na pagtuhan, nagkaniya-kaniya na. Magtudlo, harap madto, harap mari. Way saan pagtudlo? Aon pag-agaran na to, magsama-sama. Piarasin tuhanin Nabi Iban Rasul, inapusan. Uswatun hasanah. Sisinguran na to, suntuan na to, sarayaw-rayaw, sarayaw-rayaw suntuan pagtuhan, sarayaw-rayaw suntuan pagibadat, sarayaw-rayaw suntuan pangaddatan, sarayaw-rayaw suntuan, umalup patao, halambay niya, hagwabay niya, hakatiluakan niya. Naturan niyo kunin to, yan, way man suntuan niya, baran niya, jurihun niya. Baran niya, akkalan niya. Uswatun hasana. Susuntuan marayaw. Dumayaw yung pagtuhan mo. Dumayaw yung pagibadat mo. Dumayaw yung addat mo. Dumayaw yung pagkaon mo. Dumayaw yung pakayan mo. Dumayaw yung kabuhi mo. Dumayaw sambil kamatay mo. Hinda siyura yung makakawahan. Liman kana yarjullah, hisyura into muhong karayawan patuhan. Hindi na magkakunahan karayaan sin Tuhan yan na yung tao, hinisan na yung singuran. Maas-maas, simingo na bata bago. Di tupon. Sa bata bago, simingo dadat tao maas, ang pentaw maas yun marayaw. Sa punon na to na suma nakita niyo suntuan na hindo sin Nabi Iban Rasul haayatin ni. Makakawa daliman kana yarjullah. Amuray mga sila mawaya sinding nga Tuhan. Hindi nga mawaya ding nga Tuhan maus na yan na. Makita badyo singuranda. Makita taumpa singuranda. Maglag sin taumpa mahal ka. Sa wala niya liagin ibadat mahal ka. Di niya langon yung pag-ibadat mahal ka. Sinday-day da siya dunya. Aula-aula yung masana to ini. Biglaan mapatay. Hambuk kapal, matudas. Hambuk hula, matudas. Biglaan masakit. Kano-kano yaw di matungkato tanin bigla katilingkal sindunya. Wayron mamisita tay manghud. Way marad pakubol. Miurain katan. Biglaan. Sa wayra. Wala na miurain tao. Gaman timaud ng virus. Na. Hisyuray makakawain ni. Liman kana yarjullah. Amuray mga sila tao. Di mawaya muta sinatay nila. Daing hatuhan. Indila nila. Impituang gautabaran nila. Daing hatuhan. Di sila mutas. Daing akabayaan sintuhan. Misandaan na kuno na manusya babaw singgumi. Nagpula nagputi. Di sila imibugbang wala duning kabayaan sintuhan. Hikarwa. Wal yawmal akhirah. Makagada, amuray mga tao, aon siya sadya nila, indunya tay kuran, malagwin adlaw ka na. Way nagsadya yung tao, rin adunya. Malungay lang na magot ba, magkakatok kita pamul. Naguno siya rin to. Manasmi, magjikin. Aon agaran niya, aon singuran niya, aon kaibukan niya. Ini katu makaagaddahay ni suntuan pamarayaw. Wa zakarallaha kasira.
amuray mga sila, nanumtum patuhan, simpanumtum sa taod-taod. Aula-aula, dari kita niyo habulan, magdurunggo-dunggo yung bulan Ramadan. Mataw din panumtum nila sindom, mataw din panumtum nila patuhan sinadlaw. Daimus sila tubirabdi. Tutug yung pasugpatan sinatay nila patuhan. Bukon harap pa. Masana to ini. Minitan magpinday kahalan. Minitan magpinday badyo. Minitan magpinday paggunting. Singuranda sintao. Gunting ukab-ukab, singuranda. Minitan magpinday pantalon. Singuranda sintao. Kaya lupahan nila in nagpapanjari kanila punon sila adlaw kanila. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Amod timbita kato taniyo sintuhan taniyo Rabbul Alamin. Bang natuyad to singuran. Hatu parakala. Singuran na to hapagtuhan. Singuran na to hapagibadat. Singuran na tuwakatan pakaradyaan niya. Hasanatun fid dunya wa hasanatun fil akhirah. Marayaw riya dunya, marayaw hadlaw kana. Way pagigil, way pagjangki. Way magyan ako'y marayaw, kamo'y mangi. Imbiha undumadlaw, kami marayaw, kamo'y mangi. Imagbayta dahi siya marayaw, Tuhan. Imagbayta dahi siya mangi, Tuhan. Nabiyaw, nagbayta ng tao. Dahil nga sabab yan, miutas na yung tao rin nga kabayaan sintuhan in bihad turagbus. Tao na, ibang tao, nagukom. In hukuman din Allah Ta'ala, liyayawan niya na. Mga kakasisin Allah Ta'ala, unim maksud na ito. Pamansin Allah Ta'ala, malakum la tarjuna lillahi waqara. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Unin natali niyo may tak kamuri makadak kabayahan sintuhan. Lawag kamu kuno ri sununin sabab uno namanin sabab may tak pa kamuri magibadat marayaw. Way pagkaon niyo, way paginom niyo, way pamaybay niyo, way sasakatan niyo. Malakum la tarjuna lillahi waqara. May tapakamu magadsing kabayaan sintuhan. Agarun ning kabayaan niyo, agarun ning pikilan nila, agarun ning napso niyo, agarun ning syahwat niyo, agarun ning kabayaan niyo. Di kamu magadsing kabayaan sintuhan. Sinimya kada kabayaan sintuhan. Haumat na kaunay ban haumat ini amin siman yang hakabuhi bang kamatay. Ta'zimullah. Lagoon na ito yung kabayaan sintuhan. Ay kita niyo maglago abaran na ito. Aung piyapanjari kato taniyo sintuhan miskin. Aung dayahan. Kuyag kau hakabayaan sintuhan. Ay kau kumuyag hakabayaan sintao. Na kimuyag man intaw hakabayaan sintao. Naginggit. Naginggit siya nintao. Sinuway pag-inggitan. Kaniya-kaniya rilan sintuhan tupungan. In miya kada kabayaan sintuhan naglila sila. Inaki nila, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sa kalisuway ang mapatay. Ang pabasaw ni nayat yaddo. Kita niyo kunulong ng mga anak kapo, biyaw nag-inna lillahi. Tani niyo mga tuwan. Manglago pa Tuhan, bukun manglago pa tao. Wayron tao manjari lagon. Wayron tao manjari pudihon. Namagunin tao, mag-addati-addati marayaw. Magtulong tiyabangi marayaw. Mag-respect pa kaniya. Tao sila sali-sali. Sain, suwain nila lagoon aming kabayaan sin Allah Ta'ala. Piya sampay sin Nabi. Singuran nila, bang nila singuran. Way pagigil, way pagjangki. In sila katantan, sama-samahang kaatay, sama-samahang kaswara, sama-samahang kahinang impito ang gautabaran.
نفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، يقول رب العزة والجلال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Piyakuyag sinallahu ta'ala mga bariman. Amin miyaga da suntuan. Amin miyaga da kabayaan sintuhan. Nain wala miyaga siya na sila magpakuyag baran-baran nila. Di nga sababian madtupamula ang kakuyagan dito mangibog. Window shopping. Amo ating katagihan sin tao, mangihug, mangita-ngita, maglali. Parman sin Allah Ta'ala, Suratul Mu'minun, mga sila bariman usog. Iwan bariman babae, tiyanto nilain sila, nagmalila sila ipon sin Tuhan, bukon sila ipon sin napso nila, bukon sila ipon sin atkal nila, bukon sila ipon sin ingat nila, bukon sila ipon sin sarap nila, sa ipon sila sin Tuhan, iamalan nila rukun iman unum kawan tagupat ka dyan. Amod ting signal nila. Iamalan nila in rukun Islam 5 kawan tagupat ka dyan. Iamalan nila man yadto parman sintuhan lahum aung kanila dunya karayawan aung kanila hadlaw akhirat. In hadlaw akhirat ajrun ghairu mamnun. Tumbas non-stop. Na hindi, ubos dayahan, ubos kau jilon, ubos kau pagwaon. Ubos kau nasasakit, ubos kau wala. Hindi tuway na. Lahum ajrun ghairu mamnun. Non-stop, may tayad tutong basin iagad nila yung kabayaan sin Tuhan. Tung basin miagad sila suntuan. Tung basin miagad sila salakan. Na hindi ya dunya. Falanuhyannahu hayatan tayyibah. Di sila lumamugay hamangi. Sabab tukla sin tao. Tao na ginang marayaw, di himinang simangi. Sila ini. Tao na ginang mangi, di himinang simarayaw. Yahudi man si syaitan. Tao na ginang marayaw, lialamuran simangi. Nalilingon niyo, nabanghaw no kamuhatuyan to. Himihinang dasin marayaw, himihinang dasin mangi, naginding daha mangi. Sabab aw namuk mangi, makuri dasin kataan marayaw. Taan niyo mga tuwan. Na. Baita sin Nabi kakuyagan ka to taniyo. Ubos ning sila kimuyag na. An Jabir radhiyallahu an. Baita sinamuk sahabat Jabir ibn Abdullah. Qala khatabana Rasulullah. Hinakiniya nagutba kamuin Nabi. Faqala ayyuhan nas. Inutba sin Nabi. Hinakiniya mga kamu manusia. Siya mo anak. Way Nabi ita mga kamu nagmamaksiat yan. Iwan sinwala siya mo na. Jumla nakatan ayyuhan nas. Uninutba sin Nabi. Tubu ilallah. Pagtawbat na kami. Sa kalinin ng sintorika ito, mga magsusubsub tawbat. Simingod ay ng sinsumbahan. Indo siya mo ay mo pagpanuisuyan, ay mo pagbaitaan. Sa kalipag malaking kaniyalong ni Alo, kalingkaku international. Ganap do sa naisab.
naging courage kau hinang dusa. Namulan sang kau papagdusahon mo, pahinangon mo, biya kay mo. Ang kabtangan mo yan, dusa na isa. Na, uno yan, Tuhan. Tubo ilallah. Sanggup na kamo pa, Tuhan, o Tuhan ko rin abiyaw, hindi na ako mag-isab-isab. Naita, kablaan tamutu, ri mo kay ngatanim, kamatay kay mo bigla. Sana ka umiano, Tuhan ko, bang mo ako pabalikon pa na magtawat na ako, why not? Pila na. Kablaan tamutu, hari pa kauratungan sin kasakit, hari pa kauratungan sin kalamba, aturanin tao na sa sakit, bang din yung pagsambahayan. Misanin wala na sa sakit, di na makatulin magsambahayang. Nabiyadin na bang nasakit na. Karuang. Badiru bil a'mali salihah. Paglumba-lumba kamu pahinang marayaw. Naturan yung tao yun, naglumba-lumba pa uno. Magkita pa mangi, sinyaw na marayaw. Intong bukon mangi, bukon marayaw intong bukon. Alalaw na nagkalo sila. Wala, di kitaunin, wala nagkalo. Alalaw na nagmaksiat sila. Bukon yung kitaunin, wala nagmaksiat. Taano yan mga tuwan. Badiru pag-usos kaumaita, ilimabay, way na. Mahal ka in waktu. Naimbiog bukan sintaw yun, in waktu. Amin biyata si Milikan, in waktu long na bulawan, namatawad na mabiin nila roon. In waktu amal, in waktu kabuhi. Nagminus na. Pag-usos kamo pahinang marayaw kawayaan sintuhan bukon kawayaan niyo kablaan tusgalo. Hari pa kamo masasaw. Nasasaw na. Minsan inuay pagkasasawan, di na makaibadat marayaw. Biyadin na bangaw nakasasawan. Hikatu. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Pahuwatan niyo, pakusuwan niyo, in palsugpatan niyo patuhan niyo. Ay na kamo magpauot in palsugpatan niyo patao. Naglasabihaon pagkonsum ipadilda kao. Kita niyo na yung tahutasan na to. Bakay bihaon konsum banta. Dihilan bihaon konsum kawaon. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Pakusukan niyo, pahugutan niyo, parayawan niyo, in palsugpatan niyo patuhan. Maita, bang di mayaw in palsugpatan, sintiap-tiap siulakan, katutan niyo patuhan, dumayaw in palsugpatan niya papagkahi, amunad timbungan niya. Naway mani ni, magtipo, bangaon bagay, bangway, ang papagamahan ni Samal, bagay Samal lang na sinsiya. Sinin sa mahal maraw kasuddahan. Hisuroy katin nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, biyadin nga nini kakusog simpal sugpatan patuhan. Bikasirati jikrikum lah. Patauran niyo intumtum niyo patuhan. Patauran niyo inlasan niyo patuhan. Malasain tuan ka niyo labi ring sinlasan niyo habaran niyo. Di damuhungin Tuhan karayawan ka niyo. Kita niyo yung magkaunahan lasa. Nalupasin lasa. Iyaw nakisisi, iyaw nakikadi-kadi, iyaw lupasin lasa. Imayta. Piyakaya maksiat. In nikmat sintuan, uno-uno na nikmat, piyakay mo maksiat. Pangasubuhan na kawhadlaw susuko. Patauran niyo yung panumtum niyo patuhan. Aula-aula yari kita niyo habulan Sya'ban. Pag-ubos Ramadan. Uno pa yan tuan, wa kasratis sadaqah, uzukurullah jikran kasira. Patauran yung panumtum niyo patuhan, patauran yung pagjike niyo patuhan. Hikarua, patauran yung pagsarak ka niyo. Nawisay nilong na kapagsarak ka kuway bin. Uyong katawa, pagsarak ka kao. Mataw di magasib, hangkalaw mbay, nangingiro ginusog, nangunguwi ang babae, na manguwi dahil sa binusog, simingod siya.
Nakaw na magpanguwi babae sa jawihaw, usog na mataod. Tayan tuan. Nah. Wa kasratis sadaqah. Makapagsarak kay miskin, makapagsarak kay dayahan, imataod sarak ka miskin. May tayo, ni kapagsarak ka rasin dayahan sin. Hindi kapagsarak ka sin miskin, kata, ni kapagsarak ka niya. In sumunod, pisyirri wal alaniya. Aon hinang natuwa katampalan, aon hinang natuwa kasipukan, di kita niyo makatapok patuhan, makatapok kita niyo papagkahin nato, di katapok panin Tuhan. Pag ibadat kamu marayaw, haruwa. Hakatampalan, iba na kasipukan. Bangyad to hinang nimbiyad to ragbus, aon nirihil kanyo sintuan na kabuhi, tu. Turo jaku, in rejiki mabarakat. In uno-uno rijiki mo mabarakat, may ta, di mo salon magmaksiyat. O salon mo pakabayaan sintuhan. Tun syaro, tabangon kau sintuhan, di makato kay mo yung syaitan. Pula-pula mo yung kuyag sin syaitan, mayroon na makad, o magbasa Quran, patayon. Di dumawag simbasa sin Quran, sa kalangan. Mamahibabu. Amin ang nagbasa Quran, katug kita lang niya. Sa aming kalangan, sa unsadya, naig ng karo niya. Nagbabaylay yung siki, nagbabaylay lilingkuran, nagbabaylay lumbay, nagbabaylay... Tani yung mga tuwan. Tuon saro, mabuka kayo mo yung syaitan. Hisaytan iblis mabuka kay mo, hisaytan tao mabuka kay mo. May ta yaon-aon kabugaan, halawm sinatay mo, haswara mo, ibang pito ang gautabaran mo. Ini katu tujbaru. Tabunan sintuan ng kasipuan mo. Abi on magguwento sing kasipuan. Ipanuhi so yung kasipuan simbaran sing kaibanan. Sa yung kasipuan nari pagbaita. Bang mo biyayta yung kasipukan sin pagkahimo, biyayta mo rasya ng kasipukan mo. In Allahu Ta'ala, ghafirid jam, wa kabilit tawb, sattarul uyub. In Tuhan, bayang ulungon, bayang ampunon, tabunan niya yung kasipukan sinipon niya. Nasa kalituan, inipon sali-sali ini. Na mahuli mga Tuhan, uuhon na timbaran na to. Yari kita niyo habulan Sha'ban, suway aun dahon na to pabulan Ramadan. Aun dumatong, aun datungan. Aun bakon, aun magbak. Murah-murahan, in nagbak, maghati ibansin, biya. Sallu ala nabikum, fa inna jalla wa ala yakun, inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أنزل لأهل فلسطين النصر والتأييد والتمكين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم دمر جنود الشهاينة، اللهم دمرهم، اللهم أهلكهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الشهاين يا رب العالمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.